iti masakbayan. Saan kan sa mo ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglaing ka mo ta nakatulong? Hoy, tapna mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at Jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sa pulan ti uniform ko, itamat lang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numaladaw ka manan, ijay pagadalan nyo. Ay, awan bibiyan mo nga uray maladawak ijay school ni. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagtalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numaladaw manan iti pagadalan da. Oh, apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong ni. Ay, bigat ang masurunak kenkwana. Jak pa mo, nadagsan ti darak kenkwana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Adda ka di madi nga inaramid kan kanina nadali? Awan magkiti. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? Naawan matgayam madi nga aramidan kan kanina nadali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Maditi kasta, friend. Anya? Taday jay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuat? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka dito umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pa'y lakanya? Naglawaan matita bangir alamisaan? Ay, anya ka ka di, Dorina? Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigidan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaan. Sana bale, agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya ta makitkita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakitkita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun dito ay. Pasensya kan, Dorina. Sige nga rod, panawan kan ditoy. Ayaban naklat na no addam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputang madadaan lang ti aldaw ko no makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka diti agsarita. Adda na patag nga ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali ita. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami. Apay, anya ka dila unay ti pagkaskas anak ko. Saan nasaya ti kas jay atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. Pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kon timadi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay-aywan ka na kayo ni ading mo adyan. Sipod babasik kayo. Dakkel ti utang tayo na imbaganakam kankwana. Tandaanam kumaday ka, Dorina, iha. Wen, mami? Dina,
Kinasaritam ka din ni Dorina, may papanitima di atrato na kinidali ababaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimat siya anak, tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya tikas di nga ugali ti anak? Iso amasapo labaliwan na. Rumban laang. Kan saan kumatlaang nga kayat, at pumanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din day tang ay bagbag ang Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Kastaan! Diyak kayak adenggan ka nyaman nga ibagat. Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanagalak ngamin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat trimwar ka paylaang. Masuronak ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya tinungtan ni mami. Buisit kon, mas napatpatagsamot dan dayjay akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayjay ang katulong. Janice, bayang pay lang di ta abanat. Sige, aginom takit di. Numalipatak ti parikot ko. Nya? Ay pangaasim friend ha? Di ka manan agbartad. Amangan kit din umay sagmak ka no masubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina saan ang nagpakpakada. Ang mga nodada ka sa mapasamak kan kwa na. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaan ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanya, iso akas jay. Bayan, tapno saan amarwam. Jak kaya ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikot yo. Rimuarte kabsat mo, katrabiin. Madanagan ak, gaputa mga no adadakas ang mapasamak kan kwa na. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaa, tawan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. No apay mo't ngamin akas jay ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kas nga ugali ti kabsat mo, ha? Un daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputada kalata ang katwa. Agpagayam ta, Dorina. Iso nga dak ita. Gamsaan ang kayat asawanday ta nga ayun ti panagbartek mo. Umay kakitin, agawid ta. Amangan numadandanagan ng ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa saan dak nga ipatpatag. At adda na patpatig ka dakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. adto iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlata ditan kat panawan na kundito eh. Kagudkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami.
Anya, ngam apay meten apabasulan na. Awan met madingar aramida. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko maamot Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrupropa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto nakatulong kalaang, aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Ado lang amin nga ibagbagan. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina, pinagsasawa mo't manan ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan nakilangan mo kan kuana. Oray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita nga adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, inka nagipulong kada mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam. Ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nakpa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Ha? Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Dali, pangaasim tasong batan na. Kaya't mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka empake kan? Anya ka din day taasaludsod yu, madam. Dalusak laeng ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawa. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapu itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Kan may sa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit lang, madam. Itimplaan kayo itigatas. Tapno alalisto kayo ang makaturog. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Naggwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka intun madamdamay jay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko kan ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi kabsat mo. Ang masilwan ti subsub na. Ha? Alakan, Daniel. Ha? Di ka di man Dorina, di pang pangagan? Saan mo charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakitam, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumamana na makiapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim ko manang Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't laang panangisakit mo kanya. Iso apay bay anak latan. Ikak iti pagnakman da iti kaadalam abastos. Yan. Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Anya kumano babae ha? Saan ka kaputang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan mo agpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapaspasagidan na? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dadin. Ita,
Sungbatam amin asaludsuden miken ka. Kayat konti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giseled ko. Awan tumutla ang tikaas-askan ti pagsasaritaan tayo. Kayat mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng din. Agbalbalinen na bastos da ito'y nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugali. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami. Sa anak tan amakiapapay ti pagadalan. Rumbeng laeng. Tanu ulitem pa'y ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kan kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kayat mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan tun ang maulit? Yaya Dali, apay nga agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan damami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigid matdagitilwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang nak. Rumbeng laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas di na pasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiap. Sapay la kumatakas ta. Ikakitain, no nakaluto ni Dali ti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. Adto iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa ititoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laang, Dali. Amok nga adupay dagitinasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa ititoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos dahi takatulong yo, Dina. Sana pimampanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kami nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadag iti umbing. Ken talaga nga imbilag namutan nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, huwag kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo intun umay a Domingo? Awan, Mare. Iso day ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan day ta abanag. Agrobwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale,
Day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, mare. Yaya Dali, nakita ka arimwar da mamakat ti kayam na. Iso nga aramidat ti kayat kong aramidan. Dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarak inton bigat. Darasam! Dorina, apay masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamo? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputaawan karbanga. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panagkunan. Yaya Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Naginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabanog? Ay, ungayam. Apay nga inasit kanak. At ka di iparabid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay nga, di naklatan ikaskaso baro. Uwan, nalabit abanog kulaan. Iso akla at na nagsakit ti ulo. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wan, dyan iho. Di mi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan dito eh. Gaputa saanan asabsabali ni Yaya yu Adali. Imbilang na kayo matan kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanan anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas na ba? Uminom takit di. Agbartot tayo. Saan kumakas na ti aramidang friend? Ipakitam kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan. Agawit kan. Itulod kan ijabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kayo't akadwaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna ni Yaya yu Adali. Madandana kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga ron. Nuapay mo't ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, Mami? Ay na iho, jak amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mo't anasingpot ka ni Daddy yo. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kaya't ko pa iti aginom iti anak. Kaya't ko pa iti uminom. Apay ay nagbartak sa iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastahan. Charis! Ang sumblita iti bar. Kaya't ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kun dito'y balayo. Madanagan namin para kenkwana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman at paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarrak iti kabsat mo, ijisilid na. Charis,
Agsubli tayo jay ba? Ha? Kayat ko pa dyan ginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jak nalabdan ti panagbartet ni Dorina. Iso nga tulod kun dito'y balayo. Madanagan ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman nagpikit di. Gaputain tulod mo di anak ko di ti balay. Jan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isarak iti kabsat mo iti silid na. Un, mami! Umay kan manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Isibayin ka. Tapno saan ka matumba. Ko pa dyan uminom. Nasakit, inak. Kam ko kanit daddy. Ha? Sanak nga ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaat. Alam nga, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti day at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggan na apang magbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? At siyak magbanyo tumutlaan ti anak. Paasimat no sumuko ta amang koreher kan kuhanam. Nga ba niya nga ro ti rumbang nga aramiden ta? Wenno, ipantalangan ni di Amerika, tabarang agnakam, numaya dayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di ka, dayta tinasayaat nga aramidan ta. Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito'y Pilipinas ni Dorina? Panagkunakit kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason, no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga ron. Padasan ka kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay magtanti kastoy. Sakit ti ulog. At ti kape, Dorina. Agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Idasaran ka iti kanum inton madamdama. Sika manan. Awan lang ka din ti sabali arupa makitak ita. No di sika. Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaamo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin, jakun kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit mo ti pa nagsasaom Dorin. Ngumala, pumanaw aklaang no day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no daytat ipagarup mo? Talaga ka di mo mabaliwan ti kas nga ugal. Dorina? Daddy, anda kayo gayam dit. Nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti anagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan ang naragsak no daak dito ibalayo. Iso ang nasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanya. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputa na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siya, Daddy. No kastamot lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga mapay. Amoyo ka din o kayat ko ti papan ijay mo no saan? Kayat mo man wanusan,
Masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasama. Mapan ka pa'y langi di Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Day takat ti madi kada kayo. Kanayon na da kayo ti masursurot. Di yu pa'y damagan. No anya ti marikriknak. Mapan ka pa'y langi di Amerika, tapno agnakam ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dahito ang katulong nga may tisyak. Di mo iraman ni Yaya madali hiday ti asarita. Agnakam kan, tapno saan ka kanayon ang maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapanichi Amerika. Ang talawak ni ti balay. No ipilit yu ti kayat yu, daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mari. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbagan. Sapay ka na yun ani dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta. Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saan ang nagsublit. Sigurado asan ang maawat ti konsensya, no kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ro ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jay ti aramidan na. Saan, Mari Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaangan ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numaya dayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday ta ti solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latan. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo kan. Ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti pan nakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talaga mo't ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Aramidak dagiti pagrepengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakelyo. Malakit din. Alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidan. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamang isaganak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adtoy, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-ara nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano at aguraan nak, numaamuan na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramidan nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina.
Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramitin nyo. Agyaman ak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madi agalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to day ta, madam. Saan tayo latta asardangan abagbakaan? Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na ti madi nga ugali na. Jan! Jan! Umasitig ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam da kito'y ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ije seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga manang. Aramido kon ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawiakan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumot nga dararamidan na. At daak mo't amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Siga ka diti amo iti dayto pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong kalaang. Nawang ta? Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Una yun, ti kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamautan kadamami kan dadi. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dayji abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat? Anya manan ti inaramid mo, Aber? Basta. Ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina. Di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, daytoy nga ro ti pakaragsakak. Isu nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputa awan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumrektan iti sumaraw no a klase tayo tapno santa maladaw. Hello kada kayo Adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Sige. Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka di Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mo't madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka datang. Nagalas tiro pa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribo? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Uro-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Angem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mo't kaabay yo. Ado di mabalin nyo apagyanan ditoy. Yung pangaasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alangarod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanan iti pulbos. Nagkalma ka kumandorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga saan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo Adwa, Jan, Dorina? Saan kayo kadi amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school.
Sa anak mo't kit di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang auresan asyak ti kalaingan ije school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Jeskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro kay tinasayaat. Anya? Pasagidan dak ka di manin, daddy? Dorina, iha. Saan akas na ti kayat asaon ni daddy, iti dayta na ibagana, iti kabsat mo. Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na, agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di ti panagsarita tayo, daddy, mami? Makaturturo kak ngaminan? Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Huwag mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y, tadanggam dagiti ibagami ka ni daddy. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no? Anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit ya Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun ito, daddy? Diyak kayat ti mapanijay. Diyak kayat ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangadang mi ka ni daddy iha. San abali? Agsublikan to ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo aduna to. Patsyat asaan da ka baybalan. Si kapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. No kumatasan na natangkan ti ulom, adayo kuma mapanunot mi kinimamim ti mangipankan ka iti Amerika. Talaga saan dak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Oh, Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangagko ti panagsasarita yu kada Dorina, mada. Dali, Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na ti rason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya di pa ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka? Charis, diyak dinamnama da ito Oh, apay ka di ang kasta tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nagdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no niya ti parikot. Saan nagkayam ang makapagturpo si di high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Friend, ado ti bagsak ko. Saan ang makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti nararamid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagamlaangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak ka mo no kasano ti panangibagak katakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalum mo, Dorina. Kayat mo ka di ta isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran kalangan. Sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan no makaungat manan kan kanidadi. Di nagpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, rabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. No rumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadong parang kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod,
Agdi si akon, no talaga asaan ka amalapdan. Agan-andad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ipagbagam dita. Manaktak ka iti pagnak. Oh, agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar, iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanya. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wenngag paiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na kayat ti mapan iti Amerika tapno agadal? Di na kano kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmo't, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid may papan iti daytoy. Pagsaritaan nyo manenday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasat tumanan nga ibagaday ta ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ahak. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya ata si mangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho? Rimwar ni manang Dorina. Kat intugot na pa iti kotse. Anya, linapdam ko maa. Ang mga numapan man na nagbartek, kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Ngamjak na lapdan. Gapot ako na namat ngamin apadong paran nak no sa anak nga aglise. Anya, apay matan ang nagbalinin na kasta ti ugali di kamsat mo. Natangkan una yung ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpay sudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Barang sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak kan ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to tidakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga agmaneho, nga oray na kainumak. Isuwarag nga data ita ditoy, tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadagiti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo pa nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rot ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tapay lang dayta. Aginom takigde. Tapno malipatak tinadagsan aparikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di Amado. Kas kamat na maururamanan. Kita da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ayati ko na tinag-text. Apay ang makaungungat ka. Basta ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta ka no iti pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga numaipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no amapanta ijay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asaan na makaturpos ita atawan ni Dorina? Ti amok kat agad-adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapul ama amuan ta.
no apay asan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agitasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulangan. Inasikgan ka. Gaputad na kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Ha? Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad-adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Nga maamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasama. Anya no bilang pudno tiya. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nagpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ijepar. Anya, sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis, ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Saanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, Sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mo't lang agpaiso, no adda kaduam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantandali. Masapul amayawid ta ni Dorina, gaputarabiin. Pun, Sir, mabiit laang tagpulusak. Nagbayat ti kastoy abiyan, Charis. Agtalawag sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kung kumpurmi man ang tibagbagam, Dorina. Usto kit di na na pa nagbarbartit mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy ta kit di. Umay ka man lang, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kit din, agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay lang. Nakayat ko ba iti agbartan? Sir, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti da itiapan. Umay ka, asit gantay da. Pun, Sir. Charis, agorder ka pa iti mainom. Naibusan niya arak. Dorina, adda dadadin. Una yan ti kasta alangam, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Apay nga adda kayo dito eh. Kasano anaamuan nyo nga adda kami dito? Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuam. Tumakder ka di tanta, gawid tayo. Kaya ti agawid. Kaya't ko pa'y ti ag-enjoy. Pay andak pa'y lang dito eh. Sana ba ni? Adamot ni Charis akadwak dito eh. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsing ay naramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na saysaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin matan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige. Damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan ang nakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin ni Jessie Lidyo kan ni Daddy. Di may isang adoption paper. Ha?
Nakitam ti adoption paper? Huwag, mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko iti dayjay. Amok asaan atong palbiag ang mailimad mi ti kinapudno iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin ken ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Iso nga agpakada. Dali, saan da ka mo't apapapanawan dito'y balay? Kan may salino matlaang ti papanam. Amumimat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin na po na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punan nyo ti pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel mo. Husto ti ko na ni Amado, dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni manang Dorina day di amaladaga. Wan iho, kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kanidadim. Kas tagaya, mami. Ngam sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kwanan? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumutlaeng ti kabsat mo. Sumurot kan kada dadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anya, ngam jak pa'y kayat ti agawid, Charis. No, tinangon kayat akaduan dito'y. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan kun. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamat Dorina. Tungpalam ni dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May sakalaang ababaunan? Iso nga awan karbangam amang mandar kanya. Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan ang maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpaguyud. At datayon dito igit ti kalsada. No nagadda yung tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. May kayat ti agawid ko. Hoy! Dorina! Di kang taray! Dali! May kayat ti Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga ka tagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak. Anya tinapasamak, Amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamak. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray. Gapo ta Dina kaya ti agawid. Anya? Ato ni balay ni Dorina itay. Kas naawan amo na itinapasamak. Nalabit nga awan. Gapo ta nagpartak ti panagtaray. Kat kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor. Iso ajakpay amuno niya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, at daytan ti doktor na. Umay ka. Kasarita ta. Taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusan. Darasam!
Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Ha? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kitin no apay nga awan da dya bakat dali itan dito'y balay. Nadumpar iti kutsi di rabi eh. Anya? Ay nga, kasano? Di mo ka di malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Kasano dayto yan Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat na mo tiyagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan amado, barang umanugot nga ison ti agdonar iti dara, para ka ni Dali. Apay nga taakas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kas lang amin basol ko ti kasdya na pasama kan ko ana. Mapanak ko maidyo ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaas, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka din agsarita ta. mami, diyak mo't nagayatan ti kasdya na pasamak. Dusaan da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali, gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Oh, wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpaiso iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mari. Nga napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagasagana ako. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar di ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno ma-examine mo tan ni Dorina kat makapagdunaran iti dara. Amado, kita ang dagiti agina. Agpadadaan nakaturog. Wah. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, Amado. Ang saan tayo pala ang apanunutan itanita? Tinapatag, makalasap ni Dali iti paggad. Sabagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingka mataginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog? Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdunar ni manang mo aduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Hamumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kapsat mo? Kan saan mo pa ilang nga dakdakamatin ti may papaniti da ito ikan kwa na? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko ni Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaisuna akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alangarod, naginanaat pa'y. Kalpasan na, mapana ka dya opisina. Sige nga, Daddy. Tayo nakagpaluto iti makan para kada kayo.
Agpaluto ka ni Mang Karding. Ay, sige man Rodiho. Mga anak to inton makariingat. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit, ti bagbakit. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip tinapasama? Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kung agsasao? Agin anakak di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mat dito'y apay ko. Nagdunar iti dara para ken ka. Iso nga agda ita ditoy. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara ken ni Manang Dorina. Naimbag man tayo manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas di napasama ken ni Yaya Dali. Iso nga'y manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akas ta. Mala, mangan tayo nga rodan. Ta sumreg tayon iti sumaruno a subject tayo. Ha? Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangitak kamangkit kita kin ni Dorina. Mabalin kaya mamataya. Asaan na nga amuti kinapuno may papan kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak ket panawanen tapno ipudno tayo ti amin kenkwana. Patsak amaawatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano at aguraan na. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Agpapigsa ka di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makaruar kan dito yung ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan na kun iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni Dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa'y lang amin aging gaita. Talaga akas ta iha. Mangan kanto kadagiti nasusustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kitin makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kunkwana amadi. Kasanon, no adada ko sa mapasama kunkwana gapu kanyak. Di pa'y kat tungpal biyag ama konkonsensya Dorina. Ato iti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ama kapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. Agyaman na, mami. Ano ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pang panunutak, mami. Sige, kanak ti intedyo aprutas, kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adun ti puyat yo, manipot at di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ak itayan, iha.
Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni Dadim. Nakapsot ngamin ni Dadim iti puya. Pero sumat nga min da di ayaya dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manin isakit da di babaunan. Uray nagdonarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwon ti panakilangan ko kankwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Naginan na kumapailaeng. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan matlaang ang makaturpos. Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanya. Naggapo ako ni iti pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak dito'y. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno adalak ta kanumako na nga examination paper na. Anya? Unay yan ti panang lukloko na kada tayo. Wen na ron. Ngamsapay lang kuma. Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Alam, kan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamaten. Apay nga akimutong kamaten. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitag. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruwar. Awan bibiyang ko. Dahil ta nalaing agayam mo ti bagbagaam. Di ta kayo man langat. Ay, nasuron manan ni manang mo. Basit labanag. Ngayon pakasurunan na aminan. Baybay am latan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumuragtan ti ta classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't kakasarita. Anya ka diti ibagayo, Daddy. Ibagam kanyak ti pudno. May papaniti anya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan? Ha? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos? Kuang amin, Daddy. Marigata ng kadagiti subjects ko. Iso na bagsak. Ulbod! Daddy, itala ang apilugkawan da kakas... Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan akinanam ay. Daddy, pagkawanan da kuma. Saysaya ato ko ti agadal. Ikanta kumapay iti may sagundaway. Yak amuno anya ti magaka. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa ak. Asibayan ka lata. Ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaam kidi tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kwa na? Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apaman ang makapapigsaak. Pumanawag tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbag mo.
Sige, kat urayag day tangal daw. Gaputa agram bakak to. Mami, nakita kagagsang sangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. Pinabainan man ni manang mo ni Yayam Adali. Kat da ita tinagsakit ang tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunang kadi, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, mami. Diyak matkit di maibaga. Noon yan to at talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun ka ni manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman tay may kaita di restaurant. Wala, Mare. Basta sika. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali di ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanen ti madi atrato ni Dorina ka ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya. Wan Mare, isa pang panunuto kun nga ipudno kan kwa na ti amin. Ang anya ti kuna ni Dali, maipapan iti dayta. Numabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panagkuna kat itan ti panawen. Tapno ipudno yu ti amin kan ni Dorin. Anya ti amu tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kasta nga tangag paiso? Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin amaamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan metet. Karbengan na met amaamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin kankwana, Dali. Nalamit aday tuyan ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibaga tayon ti kinapudno sakbay a pumanaw. Anya? Saan, Dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging iti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apudno nga anak? Dorina, adda kagayam di nga agdengdengag iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam kumati palawag mi kan kaiha. Saan na masapol? Siyakot ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apagtitinulungan da kasersermonan. Gaputa saan da nga pudpudno ka pamilya. Saan apudno day ta, iha? Anak na kamutan. Kat napatagkan ka na kami. Jakpatyan day ta, mami. Kat si kamot Yaya Dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputa naglakalaang ti panangipaampun mo kanya. Tingnan kayo! Dorina, agsubli ka! Agpalawag ang anak ko! Baybayan tayo pa'y laang, Dali. Patsyak ka makapagpanunot tumot laang itinasaya at ni Dorina. Madanaganak, madam. Amangan no makapanunot nga agarabit iti sana nasayaat. Katangran na ti bagina. Anya, amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami. Wen iho, langag na ti saritaan mi kan ni Dali itay. Kat, anya nga ti kunana. Gimura, kat pimanaw. Ngampatsyak, amalawlawagan tumatlaang ti panunot na. Katagsublin tumatlaang di ti balay. Kasanun no saan nga agsubli? Patsyak nga agsubli. Taawan sa bali apapanan na.
no saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Amalawlawagan ko mati panunot na. Kat agsublimot laang dito'y balay. At dayta, naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat ang panawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Kapoy ti panangipaampun ko iti kanwanan. Dali? Apay na kita nagdadagkalamag. O, di mo ko na nagdalos ka manan. Iso nga inkargam dagiti badom kadagiti abag. Madam, makamu kayon kiniduri nga anak ko. Pumanaw ako dito'y balayo. Kat no awanak to na masangputan na. Nalabit ang naragragsak ton tibiyag na ano saan na ko na makikita. Pudno mo't adakal tinagbasulakan ko na. Ngam pinanunod ko lang tinarima at amasakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulon na ka ti anak mo no aramidam day ka. Saan, madam? Naragragsak toon no saan nakamakit kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimot na kanyak. Pinagkaykaysaan dak. Anya ka diti pagkaskas na ang Dorina. Saan ka amawatan? Charis, may saklagayam nga ampun. Anya? Kat nagsakit na itanamwag. Kat, asino nga ro dagiti pudno at dadakkel mo? Ti amag, tsaka mo. Ngam ti inak, ni Yaya Dali, anabayag a pinapabainak. Anya? Kasla tong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirupak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko. Nagkababay ti aramid ko, Charis. Agawid ka kit din, Dorina. At saka sapsapulan da kan. Sigurado ang adanagandan ita para kan ka. Charis. Kasat ka kit di, Dorina. Kaputa uray kas jeti na pasama. Impatagda ka kas pudno nga anak. Ngam naglamlabasak. Ngam tayo talaunat ipagpainak. Anada pa'y amapainak itipudpud no nga inak. Gaputa arig na imbadag ko tingin na tao na. Gapu kadagiti nagmamati nga impagpakitak kinywana. Patsak amaawatan na ka. Sige kiti. Agawid ka. Talaga ka di asanda ka na malapdan, Dali? Talaga ka di panawan na kumin? Panagkuna kat day titi kasayaatan ang maaramin, Sir Amado. Nalabit ang naragragsak ton ni Dorina. No di na kun makitkita dito eh. Nalagantirik na kamang panaw kan kwa na. Gaputaan mo kasaan nyo abaybayan. Gaputay patpatagyo ti anak ko. Yaya, malidayanak lakid din o pumanaw ka. Ngamin, napatag kaunay kanya. Sigurado lakid di ama ikawaak no pumanaw ka. Pasensya ka, andyan paro. Napatag ka matin unay kanya. Gaputa siya, tinangay-aywan ka na kayo, sipod babasit kayo. Kat nasakit na ito'y ngaramid. Numabalin, saan ka kumana pumanaw, Yaya? Kat, ayan nga ron itan ni Dorina. Di mi pa'y ang mumare. Di namot kaya't asumbatan ti cellphone na. Apay, awan ka di ti amuyo, anasingad agayom na. Anya ti amuyo. Amangan mat no amuda no sadino ita ti ayan ni Dorina. Ay, uwan kaya magpaiso. Awagak man ni Charis. Amangan no amuna no sadino ti ayan ita ni Dorina. Awan ka di pailaang ni Dorina, Dina. Awan pa'y nga rod. Malaman,
Ngam saan pa'y anagawin? Inawagam ka din dagiti gagayem na. Saan mo ta sumungbat ni Charis? Iso nga ti amok anasingad kan kwa na. Pangsapulan tayo iti dayja tao. Barang agawid tumutlaan. Sapay la kuma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agsublin dito'y balay. Diyos ko, pakawanan da kuma, kadagiti ado anak kurangak. Sapay la kuma, tamapakawandak mo't dagiti tao anang ipatid kanyak. Ngamtsak man la idaing pangpangak. Nalpas ka din ang nagkararag, Dorina. Oy, Charis. Umay ka nga rodan. Itulod ka ni Jabalayo. Agawid kan. Gaputa sigurado ang madantanagandan para kan ka. Umay kan. Pumanaw tan dito'y simbaan. O, Charis. Sapay la kuma, tamaawat dakpay ti pamilyak. Sigurado dayta. Gaputa amok nga ipatpatagda ka. Kat agyaman na kunay kan ka, Charis. Gaputa na pudno ka agayam. Mami. Dorina! Ay na, agyaman na kasimangpot kamutyaangan. Amado! Adan ni Dorina! Simangpoton ti anak ta! Nasaya ta si Mangpet ka, Dorina. Daddy. Mami. Pagkawanin da ko, ma. Diyan mo dagiti nararamid ko. Naglablabusak. Iha, napakawandakan. Katawa nagbanyo. Si kalakta ni Dorina nga inauna nga anak mi. Gusto ni Mami Miha. Impatigda ka kas pudpudno nga anak mi. Katagyaman na. Gapoy tinayta. Pakawanan da ko, ma. Gaputa jak nasubadan dagiti pamatagyo kanyak. Dorina, ipatpatagda ka. Kan ipapatagla kamot unay ni Dali. Umunyag pa iso. Sa tino ti ayan ni Nanang. Mapanak iti silid na. Sige, mapan ka. Katlapdam iti kayat ng haramidan. Anya ti kaya ti asawon, Daddy? Kayat ni Dali ti pumanaw dito ibanay. Gaputa na ragragsak ka kano, no aramiden na ti kasta. Anya? Madam Tina, agpakada ako. Katagyaman na kadagiti amin a kinasaya at kada kaming agina. Ibatik kada kayo ti anak ko. Gaputa amok, asaan nyo abay-bayan? Dali, saan kan apumanaw? Addan ni Dorina. Amok ang naragragsak ti anak ko. No saan nakamakit-kita, madam? Mami, bayan nyo na pumanaw. Kaya't na nga ibati nakmanan. Kaputa sana ka napatagkan ko, ana. Sana punno day sa anak ko. Ipatpatag ka unay. Nalablabas pa ingam ti bagi. Heso nga imanugot nga ampunan da kadamam din akan Sir Amado. Tapno maadaan kay tinaranyang kabasag bayan. Lukas ta nga ron. Saan da ka panawan? Tapno mamati ka na ngay bagbagayo. Pagawanan na kanak ko. Ipatpatag ka unay. Pagkawanan dakmot, nanang. Ado dagiti nagbasbasulak kata kayo. Iti pa yan napakawan ka, anak ko. Alang nga Ruben, huston day ta panagsagsangit yung agina. Agsagana tayo kitdi para iti kasangay ni Dali inton bigat. Agraragsat tayo, kas may sa a pamilya.